Jadi ilal nuran balaya lo ilati aleta sufirinna watakkalita nasabana rikode yana tu matu sufiri ya regale tak yobbi ko Allah taala nariku mati ni maka dia Allah taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ale matenang jiwa matenang sufirinna watakkale matenang digawa takkaleta sehingga ngopi Allah taala jiwa nasabah digawa takkaleta ilemma ikutannya jadi yobbi ko Allah taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah alimalabbi alimatanang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah lesun ko kamu lesun aja nang mintau jadi tabasa-basa leta masa tondrolo yamato tondrolo bentukna puasana yamato makko dega perubahan iro baca meningkat itu tuh nataja ki pengulatal makada suku ataku yena nilai pengulatal polir seseta makada engka usahana ataku melo manci itu madeceng yena tuh nataja pengulatal oh ya ataku melo kasih melo manci itu madeceng engka aku ragana engka usahana melo manci to madece yatu na yatu na ita yatu na nile pungulata apa leta pas leta mengaji pas leta yero ande guru tak haji ambodal nari ko joka ki bolana denang kairun tu pole ko bolana tanna masempajang tentu masempajang duha maksimal 8 rakaat napa full ayana tu nama lebih masih raya magi nama karama yero masih raya dibandingkan masih leng hubone yero masih raya nariko akhir Ramadan mabiasa boleh tulile tawi itikaf magi nasabak pura na barakaki gurutta ya gurutta ki Haji Junaid Sulaiman nariko tete telu ni wannya sepanjang tahun masih raya masa baca tasbih nih masa baca tasbih lenya ni gurutta lenya tahun sebaca tasbih guru ramalapi magi nama lebih Mekah Ka'bah nasabak pura na barakaki Ibrahim nelo doangi ifuang tafanjai we Ka'bah iro atinna tawi macin na mana melo joka kue Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuli washrabi wa qurri 'ainan. Fa imma tarayinna minal bashar Fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma insiya. Faqala aidan qad aflaha man tasakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
rilalana yewani mak panak bulan Ramalan pada kaki rilalana yewe rumah barakae mancaji witandra idi makada sai saki tometau ko Allah Taala nabi nengede tometau ko Allah Taala boleh de kapang pada engka ki rialan na yonro mitau ki ku acalan na Allah Taala mitau ki na sabak melo ki mate na digaga malata sehingga di mana naruna sabari na pada engka ki rialan na yonro mak barakat sinina masalah lebih ke masalah Allah Taala. Kira-kira magi na suruh ke Allah Taala puasa magi na suruh ki tahangi yero andre yero inungi dega ka dicinna ke Allah Taala namun dia tu puasa namun dia tu sumpah sedilino tetei kuang Allah Taala berarti puasai gunana pada lesu loridi pada lesu loridi nomor sedih dari segi medis yaitu puasai malada kegunaan malada kegunaan sebab itu kuma puasa ki suhu badan itu naik mapallai ro darah palla darah aku mapalla darah tentu itu lemak-lemak sisa-sisa makanan itu bisa terbuang melalui keringat dan kotoran berarti itu ku agak senang mak bisa peneki engkau minyak minyak ikuan mapalai ibisay magati lolo minyak ini dari komelo ke pacolo kung itu tentu ipanaskan ini tu ulai dari komelo i sele olina berganti kulit mapuasa tu puasa 20 hari 1 bulan sehingga panas badannya naik terkelupaslah kulitnya ayam mau mengerami telurnya yero agasan na manue indo manue nari komelo padepai telona de tenaka na no hol ko bakay na minre ni ko lanaw takkali na repani ro telo sininaw masalah lebih pada kira masyarakat Allah Taala makoto farofi menggunana puasai lori aleta beda tu ya sengi watak kali si bawa ale nah, jadi watak kali aleta yero watak kaleta badaniyah aleta yero sufirinna jadi pada tu ya watak kali badan kita ini oto engka sufirinna ku ka oto masalah ta lepuy nalepu pagar kecelakaan aja oto tanganui supirin na bermasalah makoto para nariko watak kalita dan melo joka ko masih ibarat supirin na itu watak kalita masalah dan melo mengaji supirin na tu watak kalita masalah dan melo mingkalinga pangaja supirin na yan ro yaseng aleta bahasa Indonesia na jiwa hakikinna idi irpatawe yaseng jiwa
yero matu makana ku mate tawe iya watak kaleta tubuh kasarat tak ilemai nasabanari kode ini lemak makebung tama yawatannya terurai jadi dimakan cacing belatu yero hakikinna watak kaleta aleta jiwata tama ya lambarsa si bawa nyawa tama lambarsa kurumun ruitaro dan kafega ila yaumi yub'atsun gang kamatu ipatokunna oleh kubur. Jadi kalau ipatopo tay oleh kubur tama pe mangiro supire si bawanya wah mamba azana min marqadina haza maka deni retomotop ini ke patokko ki oleh tinro jadi aku tomatep mate pada milono matinro ada lor matin pung lata sinina teman-teman lebihku engkar yang mesir pung lata jadi ia naik aleta melo puasa jiwata jadi niga melo matinro niga dena melo no masigi niga de melo puasa yaitu aleta ayo nari paguru ilati nari kode ilati yero alita de itu nama masigi na perintah maka dah aga yala nama masigi koni boleh koni boleh yalo sidakana aga yala masidak kekuradi maka yero alita makurang cahayana kung Allah Ta'ala tamaku alina ayan na ulan ilalan na ulan ramalang yero aleta melo iididi pasa leta itu agamay aja muharap itu kumenre magkatawe magkada napalansuki matinulo jo ka berjama iya tommi tu matinulo jo ka berjama to na biasa alena nari ko dito pa biasa leta berjama aku kampota mapak ko matut maka kumenreki Mekah biasanya agama biasa-biasa na poloki maka da tiba-tiba meloki mancaji to malabo di ifaguru ale mabere ta cede minimal ipinu te to poleta minimal ajak to macen dari ko angka to melo pasidekah minimal jolo faguru angka nama tu mabere ni agama di minimal jolo sampai jam mengeribi nama berjama ngondre pasisa nama tu masa sampai jam mengeribi ni ko masih masa sampai jam isa toni subuh desi ngondre bi pelan-pelan sini nau masalah membayi pada kere masalah pengulata jadi ilalu dan balaya lo ilati aleta sufirin nawatak kaleta nasabana rikode yana tu matu sufiri ya regale tak yobbi ko pengulata la nariku mati ni maka dia pengulata la ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ale matenang jiwa matenang sufirin watak kalimat tenang digawa tak kaleta sehingga ngopi mengulata jiwa nasabah digawa tak kaleta ilemma ikutan jadi yobi ko mengulata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah alimalabbi alimatanang irji ila rabbiki radiyatan mardiyah lesun ko komo lesun ajaran mintau jadi terpaksa leta masa tondrolo yamato tondrolo bentuna puasana yamato makoko dia berubah iro bacede meningkat itu tu nak aja ki pengulata makada suku ataku yena nilai pengulata ala polir seseta makada
engka usahana takku melo manci itu madeceng ya tu nataja pengulatan oh ya takku melo kasih melo manci itu madeceng engka aku ragana engka usahana melo manci itu madeceng ya tu ya tu naita ya tu na nile pengulatan apa-apa letak pas-pas letak mengaji pas-pas letak ya rohan de guru tak haji modal nari kujo ke bolana denang kairun tu i poli ke bolana tanna mas sempajang tentu mas sempajang duha maksimal 8 rakaat napa full ayana tu nama lebih masih raya magi nama karama yero masih raya dibandingkan masih lain hubungan yero masih raya nariko akhir Ramadan mabiasa boleh tulile tawi itikaf magi nasabak pura na barakaki gurutta ya gurutta ki Haji Junaid Sulaiman nariko tete telu ni waniye sepanjang tahun masih raya masa baca tasbih masa baca tasbih lenya ni guru tak lenya tole sebaja tasbih guru ramalapi magi nama lebih Mekah Ka'bah nasabak pura na barakaki Ibrahim ni lodoangi ifwang tafanjai we Ka'bah iro atinna tawi macin na mana milo jokka kue pura lodoang na Ibrahim ya jiwa tau ilatiwi ipasa-pasa kemudian ipasa matu dia tu tak biasa nih mengaji mereka mengaji saya mau sampai ke mahasiswa saya itu menilai begini niga mahasiswa mulai mengaji wani tasilampa na baca tu betul nah perlu saya nilai saya kasih A agar nabi nilai ke mengaji lah nonton macam mana ni mapo ko tawe yeman ni rubawa tu malum ya nasa guru tak ya jenis wal maru nonton macam ni ga yero to manini to malampu makura yero makura to macam ga neki itu to malampu to amanai to disiplin makura nasa nganda guru tak to manini itu makura sini nau masalah melebih pada engkau Mesir pengunata. Ia tu puasa, capan nama tu puasa tak angka pahala luar biasa pun Allah Taala Lailatul Qadar. Iga lolongnya Lailatul Qadar. Tomat tunru mamula famulan ramalan. Na inappa itakapui matu ku Lailatul Qadar. Tomat tunru apang na bulan Ramadan. Matung ngetung matunru ya Lailatul Qadar malam penentuan wani ketetapan na Allah Taala oh maka dia takunokin ya takui matentuni na capura dece namun itu matu 20 tahun 30 tahun na tetapkan Allah Taala kita melihat waktu Nabi Musa alaihissalam melok terima kita Taurat disuruh jolok mempuasa 40 asona suruh jolok mempuasa 40 asona mempuasa disuruh mempuasa 40 asona hindari ero bicara-bicara majai hindari pangko ke majai ya si mata masikir imbau pengolata lagangkan na turun ni malaikat na sama mafacin ni mana turun malaikat ko ini nari ko mafacin ni jadi 20 din na puri facin ni aleta kurma puasa kikuan sui masikir kikuan ni mengaji ki
masam pajat tahajud ni, masam pajat tarawih ni, masam pajat witir ini. Ya, itu tuh arwah rakang. Itu sampajat tarawih minimal 2 rakang, si ega-ega 40 rakang. Bisa lebih daripada 40 rakaat. Fangulita Umar bin Abdul Aziz sampai 40 rakaat. Ditambah si witiri si kura-kuran nasi rakang, si ega-ega 10 rakang. Kuyala 20 rakaat tambah 10 rakang sih agak nih. Kalau 10 ni rakang. Sampai si tahajud arwah rakang. Kalau 10 ni rakang, matas besi. Ya mana ada ke ulama? Nah, kemudian kita melihat Siti Maryam. Ini Siti Maryam. Siti Maryam anak Nabi Imran. Yang ketu ilana karena surah Ali Imran juz 3. Ya, surah Ali Imran itu salah satu nabi dari Yahudi tinggal di Palestina. Ke Palestina. Jajangi matu anak ya senge Maryam. Nah sabak macuan ni Yerobenena ya senge hana macuan ni dia faga anak melurang mengulata maka da puang narik kota werek ka anak Yeromatu anak matinjak ka utaro mengabdi ku Baitul Maqdis Palestina. Nah, itu Baitul Maqdis 2 onrong masahoro itarima perlodoangi. Nomor sedi Baitul Maqdis ku Mekah Ka'bah, yang kedua Baitul Maqdis Masjidil Aqsa di Palestina. Yang itu nama raja Nabi tah mamalalang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Magi 2 bawa onrong naluk Nabi tah. Kalau masih haram siwa nasabak yer bawa 2 onrong ni kami nam melebihi sepanjang ribuan tahun mamula Nabi Adam alaihissalam rumah sempaja tau. Jadi bangsa anak itu bolata buki kamar khusus onrong tonrong masam pajak angkat tu aura nama tu bercahaya tu onrong dari kusimate onrong masam pajak buki sudu ku bolata tonrong masam pajak angka aura. Jadi anak makundre ini kecaraan nitar ku masih gie kecaraan. Nah sabak kurang matinjak ke Allah Ta'ala akhirnya umur 6 tahun Siti Maryam natini loka ribaitul Maqdis ya Baitul Maqdis ku Palestina onrong asam pajanganna mamula Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa kemana rumah sempanya kotonor Siti Maryam anak tong natama sampai umur 16 tahun 10 tahun mapuasa ku asoyoba mapuasa Nabi Daud sesonalle mapuasa selama 10 tahun. Ketika umur 16 tahun mataru mapuasa iholeni ku malaikat isqalatil malaikati ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam nasabay ito ni ibadana kusana Maryam nafatching no kung Allah Ta'ala nakka no kung Allah Ta'ala mancaji wanita penghulu alam. Maka si malaikat isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam. Maryam sebab mo pacino melo ifung la taala titip ku ilalanna rahimmu seddi ana ya senge Isa mancaji nabi lor bangsa Yahudi magi ifole malaikat nasaba mapos. Jadi nari ko mapuas ki mamula awal Ramadan sampai ucapan Ramadan angkat matu wonni tiba-tiba dunu matainan na kan Lailatul Qadar itu. Iya na tu Lailatul Qadar kan lagi turun ki dunu we mata dia sabari mingkalinga ki ayam dunu we mata iya na tu sabari na sabak
ibang mamula yawa latu yasa gangkana agi yang kalingir tujuan agamai berarti lembu ni ati terbuka ni ati melo terima petunjuk na kung Allah Ta'ala. Narikode berjuang nabis am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Apakah mukira leu melo tama surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sebelum yolodenna fanai takufung Allah Ta'ala ni gatumatung-tung ni gatumatung mengaji, ni gatumatung lok masigi, ni gatumatung maber pabuka, ni gatumatung masih dekat. Wa ya'lam as-sabirin, sebelum to nisabung Allah Ta'ala maka ni gatu sabar, ya sange sabar itangi mata dina tindro. Itangi ro godaan na pulilana maka dajan masih dekat. Kura dimi itangi ro ilawa mana nya ro. Nariko de ndak bisa. Ndak bisa. Berjuang. Melok ki repte kung Allah Ta'ala berjuang dari awal. Ngangkan betul. Jadi Siti Maryam anak darah 10 tahun, tak sangama 20 tahun de, 30 tahun de, 40 tahun de, 10 tahun. Ititipkan ku ilal perimanan na Sayyidina Nabi. Dega galakena langsung magai na sama mapacing Siti Maryam. 10 tahun mapuasa mataru narikuan ni masih kiri. Gangkana nafal kitab Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun manule suminri gohira mapuasa pada puasanya yang ke-15 tahun itu pada pas 17 Ramadan malam nono malaikat mage nono malaikat mapacini Muhammad mapuasa ni siap ni atin na terima malaikat siap ni atin na terima Al-Quran. Sini no masalah untuk negara masih mula Ta'ala pada mana ni kesimpulan makadah puasa tak ulen ramalang itahaman ya aja na bawang itah anda si bawang inung itu definisi fikih itu sangat sempit pemaknaan puasa dari segi fikih. Tahan andre si bawang inungnya mamula mumpuna fajar ngi isangi fajar engkau tu macam laku lau fajar tahan gangkas sempurna matan nesuh di mega hadas itahan mana iya weddingnya na cek ibu mula Ta'ala bicara rotai maka dia Nabi malam yada qaula suri wal amali bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarab. Nigi taulan ramalang di naulit tang bicara rota bicara sia-sia di gagagunanan ni pangkukum majai pangkukum merota di gagagunanan falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarab. Di gaga kepentingan Abu Ngalatal ku tawi melo iga manri adi gade ilalan ramal pada hadis asah angka guru di Malang salah seorang guru besar nari ko madap-dapungan na cerita ni tawiro kolompo made nari ko na cerita memang itu ikut kolompo made alin fasarang alin onro na hindari jadi agafi khamsu yuftirna shaim angka 5 solang ko saya al-kasib belle usahakan ya kita beli ko mabalo ko saya siagalina 10 sebuah ya kasih kena itu padahal kena musaro mau cepo jurang beli sur mapo satofi je Masya Allah tabarakallah la quwwata illa billah. Al-ghibah popori monri isa popori monri maka deki kuapa ko memang cocok ni na benenge din apa ko mau cerita na sabanari ko mau cerita tapi din apa ko ya sepido sana ya sebutang kebohongan besar
ya maka mapakor tayo mo cerita ya nanti asa giba nasabak da benengnya yang kakutu macai ko cerita mapakor dia mapuasa ki astagfirullah gati kita ba astagfirullah lazim ko tadapur itu al fitnah ifitnah tawe ifakanna tawe anu de napako yanzur ila syawah matangalori pendre syawah jadi ulun malang ini kalolor-kaloloku anak muda fajani jolo ma Facebook ko asur malang YouTube ma puasa ki tamato yero pendre syawah aga isappa ila na puasata ya maka dari biasa ya sudah mi mapamulang yang mapamaka oh dewa di matanga ki wa dingin ben syahwat mi nasabade na pahangi din pa dan kan latu puasa lufu bawa si bawa dak kay mapuli dei marappe ko mulata nasabade na puasa ati di na puasa jiwa na yela tu yasenge jiwa cinna ale sininna cinna ale tak de nasi cocok si bawa mulata lingana tiba puasa yasenge ale cinna ati bahasa Indonesia bahasa Indiana kuch hota hai ya cinna ati atto naleta melo kama yana ti tahan iba puasa aja jual menonton mau puasa ki aja mau balik ko jai mau puasa ki langkan mesun ma itahan ni paring kalingai itahan ni werikadai itahan ni matai itahan ni pangko kemajai langkan mesun ma tu bular malam pada nak lolo macam mana ki apa cimana ya apa pun ditahan yang andre bawa ki matandrat tu pembalasan dendam ku mengeri lumana pada cindolo katoni nasuti katoni banda-bandangnya kan karena tal lege-lege ini lu masuk aja terawi liwa sona nasabak magai puasa makanan dan minuman nasabak ku buka ki fapos itu dia nak kita liwa-liwa mandre jadi sini teman-teman lebihku selesai memiliku andriku kere masa pengulatan jadi memuara pengulatan ta'ala si mata na indriki mata rulori agak sana de cengi tepe na niya tau elor pengulatan laki pengulatan yang itu yang kaya saya tarhib menyambut rabadang fuang melo ni tamara malang tawirika kekuatan puang untuk pagasingi mi puasa aku tawirika kekuatan puasa supaya wani ka matarawi ke masih tawirika Jepang kekuatan si bawa keluarga aku puang sehingga siha kak selama Ramadan magello fakkalin waktu selama Ramadan sehingga ini tertang iya lo doang kuda beri baca ni mati puang ang kamu para malah 20 pituan minna tawirika kasih kekuatan dari kotanya ini bimbika dia gagah mancaji tersesat kak ikut naikin tapi mika puang tawirika kekuatan masuk pakuwidi tawirika kekuatan berjamaah ke masih puang tawirika kekuatan masih dekat ini mana nih pak lebih mengulata sehingga insyaallah nasabak purakin melok mengulata lah bantu itu mengulata apapun ialah ada sepengarangan untuk berakain dari keungka magasing maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dari keungka pale ande nasi tinaja tain kalinga maka itu datangnya dari setan yang itu daripada kebodohan daripada diri saya sekian dan terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu